Nkomeje kwifuriza kugira ibihe byiza cyane udukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane muri inshuti nziza z'akadasohoka. Mbona yo kwifuriza kugubwa neza rero aho waba uherereye hose. Ese amakuru ari kuvugwa muri aka kanya ni amakuru yahe? Ese byifashe gute? Reka nze nkuganire rero nkubwira amakuru agezweho, ariko harimo n'amakuru aba agiye ababaje y'ibiza. Karongi rero inkangu yishe abamotari babiri, n'umugenzi arakomereka bikomeye. Abamotari babiri rero ubwo bari barimo nyine bakarasa inkangu yabamanukiye bahita ko bahasiga ubuzima. Igice rero kimwe cya hoho imwe yakoze impanuka rero ikagwa muri Nyabarongo cyabonetse, haracyashakishwa ikindi gice. Aya makuru yose rero ndaje mu kanya tuyarambure, turebe uko byifashe. Nkwibutsa ko rero ushaka ahantu ho kuryama wageze mu karere ka Gicumbi, mu mujyi wa Byumba, nta handi ni muri Umucyo Home Limited niho ushobora kujya kurara. Bafite amacumbi meza, bafite umutekano, bafite n'isuku, ndetse baranakugaburira ibintu bikagenda neza cyane. Nkwibutsa ko rero nawe waba ushaka kwamamaza waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu, ibintu bigakomeza bigenda neza cyane. Nkwibutsa ko rero uri mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri, wowe ushaka gukora ubukwe hari ahantu nzi nakurangira rero muri Meraneza Limited. Barakwambika bakagukorera ibisabwa bigiye bitandukanye byose bijyanye n'ubukwe, haba keke, haba kugutekera, haba kukudekorera, haba kukwambika umusore nawe mukobwa. Mwebwe rero mufite ibirori mutangire mu booking kugira ngo nyine bazabakorere namwe, kuko niho bakwambika ndetse bakagukorera ibintu byose. Ni muri Meraneza. Kanze mu kanya rero turambure aya makuru tubanze dutumikire abadutumye. Uwo rero uza hano mu mujyi wa Byumba, aho ni mu karere ka Gicumbi, utemberera hano hafi. Reka nkurangira ahantu rero wagera ino ukaryama ugasinzira neza. Mu Mucyo Home Limited niho biri kubera, ibyumba byiza, amacumbi, ndetse iyo ugeze mwaho kurara bagukora komande nziza. Hari n'ibinyobwa byiza cyane. Isuku mu Mucyo Home Limited ni inshingano kuri bo, umutekano, maison de passage, ibyo byose ubisanga mwaho ngaho mu Mucyo Home Limited. Iyo ubazaniye umukiriya, iyo uzanye umukiriya baguhara amafaranga baguha, iyo uzanye umukiriya baguha amafaranga, ndetse n'umukiriya iyo amaze iminsi myinshi cyangwa yatanze komande y'igihe azamara mu cyumba bamuha igabanyiriza, baramugabanyiriza. Nta handi bibera rero ni mu Mucyo Home Limited. Ikindi bakorera aho bita mu Rugano, hara ni hepfo ya gare gatoya, umanuka rakora ADPR ugaca mu gahanda k'amabuye gari. Waba uri kuri stade rero naho ukaja inyuma ya stade gatoya niho Umucyo Home Limited bakorera. Iyo uri umunyeshuri cyangwa uje kwiga cyangwa uje gukorera inaha ugashaka ahantu ushobora gucumbika, mu Mucyo Home Limited naho wakerekezamo kuko byose birahari. Naho rero wowe niho nagushishikariza. Ushaka rero ufite ibirori bigiye bitandukanye, haba ufite isabukuru, waba ugiye gukoresha private shower, aho mu Mucyo Home Limited byose barabigufasha. Hari ibinyobwa n'ibiribwa biba bihari, ndetse n'ibyumba byiza. Kubwira ibyumba byiza bishashe neza hose ubisanga mu Mucyo Home Limited. Karibu mu Mucyo Home Limited baguhe serivisi nziza. Aho rero mubagane kugira ngo babahe serivisi nziza cyane. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu ntara y'Iburengerazuba, aho ni mu karere ka Karongi, aho hari inkuru ibabaje cyane. Muri iki gihe rero cy'imvura iri kugwa ari nyinshi, imisozi ntago ikomeye cyangwa inkangu nyine ziri kuriduka. Ikarongi rero inkangu yahitanye abamotari babiri b'Ikarongi. Umwe rero batwaye umugenzi we arakomereka. Urabona ko rero ku mafoto dufite hano rwose urabona ko bikaze cyane, umusozi waridutse, ubwira nyine abamotari. Imvura nyinshi rero yaguye mu karere ka Karongi yateje inkangu
ifunga umuhanda igwira abamotari babiri bari n'umugenzi. Abamotari bombi bitaba Imana, umugenzi arakomereka. Urumva ko ni imvura nyine, murabona nyine iri kugwa ubutaka bukoroha. Ibiro byabereye mu karere ka Karongi mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Mbyogo, umurenge wa Mutuntu. Kwa 26 Werurwe rero 2026 saa 3 z'ijoro muri ako karere. Imvura yaguye guhera saa moya kugeza saa 5 mu gihe n'ubusanzwe ubutaka bwamaze gusoma, kuko aka karere kari kugusha imvura cyane nyinshi kuva rero mu ntangiriro za Werurwe. Kumva ko nyine ubutaka bwamaze gusoma, niyo mpamvu nyine inkangu cyangwa ubutaka nyine ntago bukomeye. Abamotari n'umugenzi bagwiriwe n'inkangu bavaga mu isantere ya Gasenyi batashye. Abitabye Imana rero ni Imana irafasha Dieudonné w'imyaka 23 wari utuye mu kagari ka Gasharu umudugudu wa Nyabiguri, na Ishimwe Chance wo mu kagari ka Gasharu umudugudu wa Gashanga uri kwitabwaho rero n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kibuye. Niwe yaratwaye. Ni Harerimana Joseph w'imyaka 42 utuye mu kagari ka Murengo mu kagari k'Umurengezo umudugudu wa Karama. Urumva ko rero uyu Ishimwe Chance ni umugenzi bari batwaye, we akaba bahise bamujyana ku bitaro bikuru nyine byaho ngaho, kuko we nyine yakomeretse, ntabwo yahise ko yitaba Imana. Abitabye Imana rero n'uyu Dieudonné w'imyaka 23 ndetse na Harerimana Joseph w'imyaka 42 utuye mu kagari rero ka Murengozo umudugudu Karambo. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'agateganyo umurenge wa Mutuntu Ngendo Fabian mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru Igihe tukesha iyi nkuru, yihanganishije imiryango y'abitabye Imana, asaba abaturage kwigengesera. Ati turasaba abaturage rero kurushaho kugira amakenga, kuko kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu karere ka Karongi, ubutaka bwamaze gusoma. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Werurwe 2026 hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi rero, ibishobora gutera ibiza bitandukanye. Iki rero kiza kibaye nyuma y'iminsi 3 mu murenge wa Gashari naho wo mu karere ka Karongi habayemo ikindi nkacyo. Inkangu naho rero mu murenge wa Gashari naho inkangu yabaye kuku. Inkangu yagwiriye inzu igahitana abantu 2. Minisiteri rero ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minima iherutse gutangaza ko kuva rero ku itariki ya 1 Mutarama 2025 kugeza ku itariki ya 18 Werurwe 2026 ibiza birimo imvura nyinshi, inkangu n'inkuba byishe abantu 207 mu gihugu hose, bikomeretsa abantu 432, inzu zigera ku 2341 zirangirika, izindi 35 zisenyuka burundu. Urumva ko rero ibiza biba bimeze nabi cyane, biza bimeze nabi cyane rwose. Reka twongere dutumikire uwadutumye rero muri Meraneza Limited, woherereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa
Nyabitekeri mu kagari ka Ntango, hari aho bashobora kukwambika muri Meraneza nimero rero. Hano iwacu rero muri Meraneza Limited tugufitiye serivisi zigiye zitandukanye, wowe uherereye mu karere ka Nyamasheke ndetse na Rusizi na Karongi, wazana muri Meraneza ni hano ku ntango y'umwami, niho byose bibera. Turakudekorera, dukora dekorasiyo nziza cyane, twarangiza gukora dekorasiyo tugakora keke nziza, waba ufite ubukwe cyangwa ufite ibirori bigiye bitandukanye, tugwa keke yayo icyiciro cyose ushaka, tugukorera keke nziza cyane. Tukagaruka rero kuri dekorasiyo nziza cyane, abantu bakaza bakwata si dekorasiyo yakorewe hagana he. Tukwambika abageni, haba umusore cyangwa umukobwa, bose turabambika nyine bikagenda neza cyane. Tukanatekera ubwo bukwe muri Meraneza, dufite abatetsi beza cyane, turagutekera ibintu bikagenda neza. Wowe rero ushaka rero ko twagufasha muri izi serivisi zose, watugana hano muri Meraneza, ni hano ku ntango y'umwami, hano ku ntango rwose turabigufashamo neza. Nimero rero waduhamagara aho waba uri hose turahagusanga, ni kuri 0770713219 cyangwa ukaduhamagara kuri 0733977079. Wanatwandikira kuri WhatsApp, aho uri hose twakugeraho. Muri Meraneza umukiriya ni umwami. Ngayo nguko rero, mu gihe rero gishize habayeho, mwumvishe hari inkuru y'impanuka yabereye mu karere ariya ku kirara cya Nyabarongo rero, aho ni akarere ka Ngororero gahana imbibi na ka Muhanga. Habaye impanuka, imodoka yo mu bwoko bwa hoho imanukira muri Nyabarongo. Nuko rero amakuru ari kuvuga rero ko rero igice kimwe cya hoho yakoze impanuka ikagwa muri Nyabarongo cyabonetse, haracyashakishwa umushoferi n'ikindi gice cyayo. Mu bikorwa rero byo gushakisha imodoka yaguye muri Nyabarongo ku gice cyo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga, n'uwari uyitwaye rero habonetse kimwe mu bice by'iyi modoka, mu gihe hagishakishwa rero umushoferi n'ikindi gice cy'imodoka. Ibi rero biri gukorwa na polisi y'u Rwanda, ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu mazi, nyuma y'uko rero kuwa gatatu tariki ya 25 Werurwe 2026 imodoka ya hoho ya kampani y'Abashinwa iguye mu mugezi wa Nyabarongo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Kuva iyi modoka rero yagwamo mu gitondo cyo kuwa gatatu, inzego z'umutekano zibanze ndetse n'abaturage bihutiye gutabara ngo barebe ko bakuramo uriya mushoferi witwa Mugwaneza Idris, akiri muzima, ariko birananirana. Kuwa kane rero tariki ya 26 Werurwe 2026 nibwo igice rero cy'inyuma cy'iriya modoka cyabonetse rero, mu gihe ikindi cy'imbere cyo kitaraboneka, kimwe rero n'umushoferi wari uyitwaye akaba ataraboneka. Aya makuru rero kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange, Byicaza Jean Claude, watangaje ko iki gice cyakuwe mu mugezi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Aganira n'ikinyamakuru rero cyitwa Umuseke tukesha n'iyi nkuru, Byicaza yagize ati ku mugoroba nibwo babashije kubona igice kimwe cy'inyuma cy'iyo modoka, ikindi birashoboka ko kiri mu isayo hasi kuko icyo babonye cyari hejuru. Nyuma rero y'iyo mpanuka kandi umuryango umushoferi wari utwaye iriya modoka nawo uri kuri uyu mugezi, aho uri gukurikirana ibikorwa byo kumushakisha.
Bwishaza rero Jean Claude avuga ko polisi y'u Rwanda ikomeje ibikorwa byo gushakisha uriya mushoferi ndetse n'ikindi gice cy'iriya modoka kugeza igihe bizabonekera. Uyu muyobozi rero avuga ko kuva iyi mpanuka yaba inzego zitararuhuka kugeza mu masaha y'umugoroba, ariko ko polisi y'u Rwanda ifite ubushake kandi hari icyizere ko kiriya gice gisigaye ndetse n'umubiri wa nyakwigendera byaboneka. Aho rero nuko byifashe, murabona ko nyine igice kimwe cyarabonetse bagikuwemo, ubwo nyine hasigaye ikindi gice kindi kugira ngo barebe nimba uyu nyine nyakwigendera bamubona, ariko nyine nuko byifashe rero ku makuru ari kugenda acicikana muri aya manywa cyangwa muri ibi bihe. Reka tubashimire nkwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tubona mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Njyewe nitwa Timos.